Russo Ukrainian War Russia le Ukraine in do na chu in do tan ni tangin a champha voin hi na naktu ka hian hatheng don ta voin hi February ni somni le pathum kumsang ni somni le pali ani Rainbow Mizo Channel thlir tu le ngai thatu te chibai kanbuk theu a cheu kumsang ni somni pakhat kumchan ve hnulam panga tang khan Russia le Ukraine in kara hian borok neu neu aum tana Black Sea of Azov antile achevel tuipui mun sang sanga Russian sepaitan Ukraine anrum traina sahlea Ukraine mangang point western ramsang sangte kawin tranpuina adila US ngai po ainrola Black Sea Vakian North Atlantic Treaty Organization NATO member ramten Ukraine thawang hauna turin indonun chan hanjirmup mumai boka khati hunlai khan Russia hian Ukraine hi arun tak tak angem ti chu Kovela war expert te zona tamber ania tren khat chuan Russia hian arum thai mai maya western ho vau khan nan amangani ti tein han soi boka a tren chuan Russia hian Ukraine arun ngai don ani ti ache danjong jong atang hian alangani antibok ti chuan February ni somni le pali kumsang ni somni pakhat aloin her chuka Russian President Vladimir Putin chuan Ukraine ramchunga special military operation kan nei don ani tin apuang ta ti chuan Ukraine ramchunga Russian sipaite anluta indona chutran jing ngal anita anikha Russia le Ukraine indona hian Black Sea route poimo tak tak mai tuipuya sumdona kongpui ta chu nasataka hati buaya wangin khovel ramtam takten antura heibaka hian western ramsang tele European Union te US le British te point Russia la ka hian krek na sanction an pek tak zelawangin khovel ramsang trangtan harsat na hei hian athlenjui te zela tuna chuan Russo Ukrainian War international conflict ti hiala soi anita ani Middle East buena wang point khovela tuipuya sumdona kongpui poimo tak mai Red Sea chu Houthis rebel so ten an la khoi zui zelawangin sumdong long tam tak ten he kong hi an zongam lawa hei wang hian khovela sumdona kongpui poimo tak chu ti buai anile tapoka heng indona patni Russo Ukrainian War le Israel le Palestine Hamas indona wang hian India po ator tu ta jinga atelveta tukin jing dariat vela khan jagran English chuan han soidanin Armenia chuan India tan sumdona kongpui thar achop chua saka alternative sea trade route anti abik takin Europe khomol pui ramsang trangtenena tuipui kaltlanga insum don ton na kongpui thartur ania India chuan uluk takin ngai tuana hasengri ngala masa chanchin kanbo sailai thleng hi chuan thutluk na India hian halasiam lawa Armenia in kong offer hi khoi muna chianga ti po chiang takin puanzar alani lobok ani ti chuan kan soita kang khan naktuk February ni somni le pali hi Russia le Ukraine in doutran hatranga achampha tumni na anidona heminia hian engthil nge thlengdon ti chu khovelin anthir thuap maya Russian President Vladimir Putin chuan nuclear ral thuam pai thei in douthona engemozat chu thok chok ngal mai thei turin muntrang tranga in pe turin hriat tirna ati chuaka hei hian khovel ngai ati thalo hle boka Mase Putin hian nuclear ral thuam hi amang tak tak duin mithren khat chuan anring lo ani ti chuan voin hi Russo Ukrainian War ani zasari somni le pakuana anita indona chuatran tiratanga ha champha voi ni na lo thleng tura hian malatu masabar nialang chu US ania US hian Ukraine War anniversary nena inkung kaina nain Russia laka hrek na thar apuang le dona Russia nena military industrial complex te company Moscow nena in thunjom na nei chikrang krang Russia ram chunga minilo ramdang ramsang krang Russia in sumlak luna le ral thuam thren khat leina tana aman thin ta chu targetin krek na apedona ni ti US Treasury chuan hanpong jarta ani Deputy US Treasury Secretary Wali Adeyemo chuan Russia in Ukraine arun na hi khovela hian thei ngil ani to don lova
อาจำพาวันหินัทแห่งปอยน์รัสเซียจวนยูเครนอารุณนัจูอาลตบสันลวันอิตีคอเวลเฮียนอาชินเชียอาเรียดังนัตูรินตาร์เก็ตจังจวงจัดไม่กันนายารัสเซียเนนะอินเทียนชัดนั่นแหละอินกุ้งไก่นัสเซียเมกตูพาร์ทเนอร์ชิพรัมชันขัดตันเฮนะเฮเรกนะฮีกัลปุยตุมฮันิดาวบราUS in Krek na hapek tur ram zanga chuangjat ta hi February ni somni le pali second anniversary a hian Alice Puanzar ani dona heng ram ta na har sanathen hi United States chuan athil tumber ani lowa adu ber jok le thilpoi mo ber jok chu indona tijiom tur hian Russia sumdin mun tanpui le ral thuam manga han tanpui na te Russia military industrial complex ne naทอหูนะฮันในจงตัดจุติดตบเวกตูรินกันดูไม่เจ้าอันตีน Deputy U.S. Treasury Secretary วอลีอเดียโมเฮียนฮับวงจาร์อัน U.S. อินเครกนะฮับเปกตูจิงอาเฮียน Russian oil เลทินตูเตรัมชังฮันเตลโดนาจุงจิงอาจวนอินเดียฮี Russian oil เลยนัสเบอร์ตจิงอามีอันนี้ U.S. Treasury in sanction ฮับเปกตูอาเรกตูจิงอาเฮียนอินเดียฮีอัตเลเวมตีรอดจูเรียดอาลานิริโลอันนี้เฮติไลเฮียน Nation Herald จวนรีพอร์ตฮันเป็กดานินอัฟดิฟกาขบุยรัสเซียนสิไปเต็นฮันลักนัวคานยูเครนสิไปตั้มตักจูนุ่งตลินฟรอนต์ไลน์ตั้มตักตรังินฮันินนุกโดกาเฮเฮียนยูเครนสิไปตตานาจันมุนทราตั้มตักอาจารย์ตีระวางินยูเครนตันเฮียนหุนฮาร์สตักอันนี้ชาวเมการัสเซียนสิไปตะเฮียนดอนเอ็กซ์ลูฮังส์Zaporizhia le Southern Ukraine lamate killi trangin annor meka nataka pressure han pek meka wang hian Ukraine sipai ten han tran mun han so nget lei theilowa voin lama hian van nei thak takin British sin hapek anti tank missile mangin Ukraine sipai ta chuan Moscow sipai ta chu mun tam taka andang chat thaita mun thren khata Moscow advance force ron lut te po anum kir thaita ani UN High Commissioner for Human Rights chuan Russia hian Ukraine kumni ton mai harun toa hein dona hian hun local zel tura ngong thalo tak mai anei dona chuan thar generation thar lo chok la tur ta tan po ngong alanei chun zom zel dona hein dona hi thil serious tak ani toa tunaya in dona huam zau zok weather conflict achhuak ani chuan ramdang te poin nasatakin anla tur zeldonani ati UN High Commissioner for Human Rights hian an soi zeldan chuan kumni chungjat mai Russia in Ukraine aruna hian indona wanga mipui nunna chan homto jongjong hi mi singkhat zariat somriat le pani vel hanitoa hei hi sipai nunna chan ta te telmi alovinania hei mai baka hian indo tran hani trangkhan Ukraine ramchung muntam taka no pangten school hankal theilawa zirna chunjom thei anilo boka heiwang hian indona hi topsan ni ma sela Ukraine malam hun chu hun thim takin ammu kani ati chanchin kan bot sailaya update thar kan muzel danin France President Emmanuel Macron chuan international conference nai turin ramdang te somna apechok meka Karle Thornton nia hian Elysee Palesa French President Emmanuel Macron hian Kovel ramdang ramtrang tenena Ukraine partnership chu thajoka siam ani thaina turle Ukraine an thlop na chu atakalan chu tira tranpuina lape velo te point Ukraine hena hian military lampanga te sumle pai lampanga te tranpuinan pek ve thaina turin international conference si akko ani deu bera heiba kai hian Ukraine hian tun aya lotlin na sangjok an chan thaina turle rangzoka Russian sipai tanena anin dauna chu me mi ani thaina turin kong thajok le chakjok ruamman antum bokani tin Elysee Pale satrangin thuchua an siambok ani indo tran champha atum ni na second anniversary halo thendona wangin French President Emmanuel Macron hian Russian President Vladimir Putin hena po lekha athon boka Russian sipai ten Avdiivka khopui hanla ka wanga Ukraine chu tuchemai thai din huna anding anga han soina chu President Emmanuel Macron chuan Europa hian chutiang taka Ukraine lungai na chu engtiklai main athleng ngai lowa athleng don bok heklowa Washington lakatranga tranpuina Ukraine hian adon le huna
Russian sipai te tan hian har satna le mangan na athen jok don ani hati heti lai hian UK point Russia laka hian hrek na tam tak alo petoa Indo champa naktu ka anniversary lo thleng tur dan chan hian UK chuan hrek na apele don ani ti apong jar vele ta UK in hrek na hapek tur hi British Foreign Office chuan statement anti chuaka health statement na halandan chuan Russian President Vladimir Putin a ral thuam da khom na weapon arsenal ta chu ti ruwa ani thaina turin ral thuam an siam chuana konga han tho pui ramsang sang ta chu han target donani ti an puang jara hebaka hian silai museum chuana manufacturer industry te electronics company te lunglumanga sumdon na tam tak baka oil trader so oil manga sumdon na in nam noi tam tak te target ani donani ti British Foreign Office atranga British Foreign Secretary David Cameronan statement hati chua hian aziak langbok ani battleground na chanchin tharai ma in voinlama hian indotran ani tranga achampa voini na naktu kalo thleng tur chungchanga hian khovel ramsang trangten malak na han nei ta chu alang sarber te ani hloma German lama po German parliamenta lawmaker ten Ukraine tranpuina tur chungchanga vote anlo lave mek boka German parliament hian vote manga buk na hanai nuwa Ukraine tranpuina tura ruam man na hanai chu anpasta arang thayang barin Ukraine nena hian pok thaithil chi hrang le silai mu te Ukraine in anma mong tak long range weapon system po pek ani donani ti German chuan anpong zarta German chuan amani chia khan bil pakhat chu anlo nol toa Taurus cruise missile hanti chu Kiev nena pek turin ruam mananai ania mase hei hi nol ani nuwa German parliament a hian bildang putlu le ania heta hian Taurus cruise missile hi mention lan nilo masela long range weapon system hi alan telawangin Taurus cruise missile hi ningai turangai ania lawmaker zathum somriat le panin hemoson thlop zong hian vote an pea athlop lo zong in vote zahni somriat le pali aoma abstain vote patni aom bok ani tichun White House lampang point long range tactical missile Ukraine nana hian peturin ruam na asiam na hi arai towa nikum October lampang atang khan he long range missile chungchang hi US a hian ngai tua ani towa ATS-CMS antia Army Tactical Missile System ania Herald Thom hian melzan hi velzeta hlami melmate atarket thaidona mase US House lama hian pas na mumal tak chu halom lawa US sarkar dinglai hian pek ngei chu adu viawa Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan US House conservative member zongzong ta chuan he bill hi khongai taka lopam turin kangen chewa Ukraine chuan Crimean Peninsula le Ukraine ramchunga Russian sipai te in khwarna hmun tam tak te beina tan hian Herald Thom hi kanmamo tak zatani ti minhriat pui turin kangen cheuni ati Democrat House of Representative te chuan he bill hi anthopa mase House majority ni na chelmek tu Republican House of Representative member tero chuan hei hi anram te chi alo ani mase US President Joe Biden hian pek ngei hani theina turin Republican House leader tepo alo soi puitoa Ukraine nena hian han pe theidonem ti ala chiang lo ani mase ram sang ten Ukraine tran puina hi nasatakin anti pung chomeka Germany te France te Britain te hian Ukraine ram ven himna tur chungchang security thila in remna dil chi rang han sain thara voin hian Denmark chuan kumsom chungatan Ukraine security chu nget jok le chak jok ka aum zuizel thaina turin thlop na kan pe zui don ani tin thutluk na an siam ve tabok Denmark in Ukraine tranpuina sum hapek na tur hi Denmark Ukraine Foundation tin amhingan phua Denmark poisa kroner kluk le dingon somruk le pakwa point pakhat lai mai Ukraine tranpuina tan hian han pe chuak don ani heti lai hian Russian sipai te battleground lama anchana sahlea Donetsk region chunga thingtlang kho pakhat Konstantinopol ske muna boman ron kapluta in tam tak hei hian hati chia mi pakhatin nunna achana midang pakwa velin liam antur bok ani
heng liam tur zinga mi pali te chu kum tling lo no pang teenager te ani bok heng teenager te hi kum som pani mi te kum som pali te kum som pangale kum som paruk mi te ania anla no pang hle ani nimin Indrinia Khan Russian sipai ta chuan Ukraine ramchunga mun somret le pakhat lai maya beipui hanron thlaka heng muna hian Russian sipai ta ne na in nuaina rap thak tak mai chu athenga Ukraine General Staff of the Armed Forces chuan nizana hasoidanin ramchung mun somret le pakhat lai maya Russian sipai ta chuan mason tumin nasatakin minron nora mase Ukrainian Armed Force ta chuan kan thurol pui ramdang te mintran puina ralthom chikrang trang mangin mun samruk le parukatangin kan melma te hi kan norkir thayani ati marinka exis aringot po sector paruklai maya minron baya mase hengmi te hi anvain norkir vekan ni tin apong jarbo mase Ukraine tana boina berchu vanboruk lampanga Russian sipaitan power chakjok annay wangin hei hi anhar satna ania nimin February ni somni le panni Ukraine taima chuan chamadar somle minute somvela khan Russian sipaita chuan fighter jet mangin strike andon nei thut maya Ukraine Prosecutor General Office in thuchua ansiam dan chuan Russian sipaitan air strike andon nei wang hian meichia panni le mipa pasari velin hliamna tak antura anni hi kumsam thum pakhata tanga kumsam nga palin karmi te anni hloma anwai hian damdoina hruai ngal annia mase thren khat hi anlua te liam nei anni wangin andin muntur hi riat mai thai alani lawani antibok Russian sipai te hian nipui hain tran main Ukraine ramchunga hian anram lak chin hi zau antumna sahlea hewang hian beipui thak na hi ankalpui war le boka kan soitak mun franga air strike te beipui thak na ground offensive te andon nei na baka hian Regent somvela drone mangte aircraft mangte artillery le mortar mangtein nasatakin hanron beiboka hengmuna ta hian chiat na tamtaka thlenga nunna chanero chu anom lawniin hansoibok ground offensive le vanborok lamatranga beina hi aruala Ukraine hian hanton meka wangin Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan ground ale vanborok lamatte andin mundik tak khrachiang turin meeting poimo tak mai hakawa heta hian mitlem te chau antela Ukraine Supreme Commander-in-Chief te Commander-in-Chief of Armed Forces of Ukraine Oleksandr Syrskyi le Chief of the Defense Intelligence of Ukraine Kirilo Budanov tepo antelbok ani he meeting a hian President Volodymyr Zelensky chuan Ukraine condition chu athalo lea ground na harsatna kantoka vanborok lamatranga minbeina zongjonga po harsatna lian tak tak mai kanmachon me kani atia tuna operation annei na hunrang franga thilthendan chu Commander in Chief Oleksandr Syrskyi chuan aripota Ukraine ramchunga major sector zongjong deu thoa Russian sipai ta chuan offensive andon nei meka heng hunrang frang Russian sipai ten minnor mek na huna te hian defensive action kanlak na tur tele offensive operation kalpui ve tur hian silai mu kan mamoang supply thatok kan donglowa missile po kan mamoang kan nei lo boka hebaka hian drone lampanga po harsatna kan toka kan drone mamozat po munrang franga minbeina hian kan nei lowani ati Chief of the Defense Intelligence of Ukraine Kirilo Budanov chuan report apek danin Avdiivka khopui chu defense line thar hanita Avdiivka khopui chungle border area vela te in beina hi nasatakin halakal mek zela kan marine force ten thaitop ancho meka heti lai hian kan melma te chuan diglo takin information an pechuaka disinformation operation ani deuh bera Russian sipaitele Kremlin hian dot thu tam tak an thedara Ukraine chuan Avdiivka khopui chung hi kan chuasan ngeya mase Russian sipaiten azavaya an controlanga an soizongjong hi chu thudiklo ania Avdiivka khopui hi defensive line thar ani zokani ati President Volodymyr Zelensky hena hian Avdiivka khopui atranga Ukraine sipaite hi nudolo thai anilowa achan chu kiltina trangin melma ten he khopui laktum hian andron normeka heti lai hian achuana khan
bridge pakhat chau kan sipai ta tan hian a oma helai hi anti chiani chuan Avdiivka khopui chunga hian hun rei tak chung hualbe kan ni theiawangin Avdiivka khopui hi kan chua sana mase kan tlom ti na anilawa Avdiivka khopui venghim tur hian defensive line thar chu siam anita zo kan ni tin president nena hian ha report ani